kawei ke samla ke trei liengsuiñ kum ke flight attendant jong ke company Vistara Airlines kalahap wan pai no liengsuiñ hasilong namar ke jing khang dam hadien mo khunyang jing pang covid kha khandai bola khata e ke perthei bro kawei kani ke samla kade ke bala tip kerteng kum ke Vivian lingdo ke basa mentah risa colony bagalawan pai yeng no do banai jelio hadien bala sange trei kam liengsuiñ namar ke jing wan khunyang coronavirus banlap ke jing ya lenti ke jing im jong ke samla ke ju im shabar ke jela unawlum khubor jong Nongsaiñ Hima li ikndo mar khamat hingsa jong ka risa colony ha ke je kran unawlum khubor samla Vivian kala penpau bo kampwa shu bani trei ke kam po liengsuiñ regan wat kamno jela le jong krang ban pendap wartat ke jing puli bat ban sa lang bagi bahi ngasem kuble phi baro ki pajba ki ba pet ya ke channel ke jongi Nongsaiñ Hima ha kini kisngi ba ka perthei ka ba pun kisamla jongi apa kajela hadir bekat di pendapat kejung pule kila lain lah kejung juga kamu banwat ialah kejung kamu nam tamu pendap jaga yang kasam kumju nam tak kamu melari dia kena ke lockdown ke balak kang berusia India nambar kejung wan dia kunyang Jepang kibun kisamla juga kajela kipatraya kebat juga kajela kilawan paino isu keman ban mentip sepi bangidon bar ini ikom bibian lingdo ibudan trei ada kam flight attendant ini kong mata ilawan final benai Jun harin pula kang lut baro iki flight penyatnya kawei ke jela sakawei pada kawei kari sakawei pan di mentang in pelut por bad ikong na mentang kajung im jugi berkum juru ya ke kaba itrei ado belawan pai sila kajang begin ba menta isa hang leha risa koloni silo kublekong ya por Nga kerteng Vivian lingdo sa hapo risa colony lemkra pi la bane khu yangi na do mano pi wan pai shalom nga wan pai u June 2020 min apo South Rig and ngalada black I quarantine for 28 days de mentanga shushong yeng na do benai August Pisa pitrei yo shit sa asha po dali men shwa nga trei flight attendant na benta Vistara tata SIA limited nadu snuk no plus dam trei ni kam nga trei nadu men February 2019 adu May 2020 shwa ka to nga shit dan hapo Jet Airways nga trei for more than 2 years hapo Jet Airways nado men 2014 po Mumbai Jet Airways te nga I no namar ba nga la hapon pai shing ba I shitom I May te nga wan pai no shini and then hadin katupat nga yo kam apo Pune and then sa po Vistara pan nang to pada nga layo yang kene flight attendant hapo Vistara te nga lino to kan nga I no namar ba kelas tang bun plat kene ka kini ki cases kum to jong kene ka COVID-19 te email la pa wan yang asia atar ka klem kala long risky pala dingi ban trayam te ka salary ru ni klem yo ba and yo less than basic te nga klem so ya ha shu ken man shong stay shu lut tang ka bai wai yen ke te nga shini kile itu porba na sanya lockdown terus India to supporting is shishong hiyeng tamang shishidan online classes but kishishim training again kita kiju ki syllabus bangi use por bangi le training ya kitu hi kishu ayu puli man kasi to kishu for 1 eye kin shishu I like portions ngi bangin crackot and then kin sa clip questions to end the next day ti kanot hadin lockdown pishong kay kanot banay March April May like banay Dipilih you tak bawa pisang ni. Pisang ini suya set jingset, baper ni. Kenapa biasa apa ya? Ni sangat. Di mana Shillong ini tu bah? Din iwe din ni na po Shillong di hinman jangahi, di isalang bangi, but arngot pada kita na po Manipur, kita si trei lang na. Tapi kalau pai nak pergi orang bawa kod email, no orang email no pai. Mila kami tiang hi and plus nga ala so ya happy kataban man no siyang namar ba
long ke salary ke rong ikhlem ya biang am tu kupor dia ngakhlem sodan jimtoy bangan sawan trei bit na sini tambang yo kampat ti boleh Islam bermi nang tu bang pai sila ni Islam namar ba ngahapan pendap ka notice period bat ka document se am ngihapan submit kumtu ti ketu ka kham bampor kadang kini mata kini plan kila ya biang no kakumbi kiya hi tama kem da ya than pat kumtu long as far as I know kan long ala klinik ini ki perlo cuma ki banang ya trei ki dang dan hin ki banang dan apa Vistara tu minta ti ki ong ba kem da trei ba an ka salary ru kadang long tu kunju hi tama makiru ki shu shong situ minta hi ngasih shong an ngala try ban mat kam tamang amyo kam pat jenu ru an long shu le bun kam ka shed and tu hi dang male shed nolor kam yang sekali per trei ngashu le but ngashu ya rap ya iwe perlo janga kan mar idang supli dukan hapo yo tu di kini ki paper bags and gitu ki box babu ki tu ti long ngashu ya rap kan idang shu stang ta at least got something to do kanu kan tapi menta tingin dang shoes dang na yeng hi na mar balong 4 plate ka dukan sa po yo tingin shoes dang na yeng ti ngashi let kum to RBG and then ngashi 1 yeng padam to nyaw BG ti pun please ngunjuk pila sa shalom talar ba ngasoju hi to bang ngala long stressed out ri det na mar ba ngala pusyang banwat kampul leng keleng mang nyaw pan no da yo kam hang na shalom pinu le chu namar nga pa pendap ka jing puliru tengongan pendap na senanan ni na po shalom dengan trei kamartan ya por ba pian pai na lagi pi wan na ver pe ni na pi thoi mawan da atu son shau na gati lang tu ngan sa shushim ki balapin biang ka government kali tengok sa wan pede da tu untuk bre ki alam be direct ngi shapo civil shwa ki alam ban le testing and then after that break ya lam shapo IIM untuk bisa kan semua napo IIM masa license de marsenyo ka report kumtu tengah lali le kung quarantine no pada for 28 days tu berpi lockdown basa hete pinjukan mau sih yang mana kan sike mau sit phone ru buat perlu pin itu pun perlu atau shit phone ting isi in namar situ siapa sa mengi mencoba tang hang ni next ke yen jungi ladon positif han he kamal ladon positif ti kadang sis tang ni kong tingi dang tieng ma mengi to ko por ti long por ba dang sedang kene ke covid kum tu kami isyaning kong hapo Kerala ti ngi dang le ka we ka flight hi siapa Cochin ti long ki syabat pada hang tu ki beriau namar ba long si yo fever kum tu por ba one symptoms kan jo kene ka covid ti kia di dawai kia di paracetamol wan penhiar itu ka fever ni pat ni tip mano pemdan ti kala kam long riski ala so ti ngi ta kada bun bagi unjuk le trei bun kolin stik de la yo ayu nomor ba kadang sidang tu ma adien pada kum tu ti ki stop no asendan ba arkhai klem dan flight show ti hadin pat men hakan ni pada ti pot kilas dang kum tu ti kila shim precautions kan kum tu ban IPPE nama te from tresho namar tu por las dang bun pelan ni ki sis ki don tu shipor ba ki bre ki dang ong ba sayo hapo kini ki isi ki iru kum tu ti mga ki perlo pring dang elong tiang ya por ba kam nang kadang ba perthai iswa ban pai ka story do pi nak ki jela chile dang han hi ha po India ne hapo Vistara ti tu ko por kam patas dang re kane ka international ti men shop ngadang trei hapo Jet Airways ti tu ko por ngala jule international kan ngala jule shapo Thailand shapo Singapore dan shapo kini ki Middle Eastern state shapo Dubai Abu Dhabi Muscat shapo Saudi Arabia kita kang lampai kunong ki benjit balik kan nan mana ma kai pi kwa ni ne tebra si sulong masih ngasih kau ban try
actually tu khubor ngadang WI admission sapo admins ngadang WI ki entrance exam sa kum tu kan madang macam English honors sa kum tu mata ka BA kan jangan dia hadin parpun tu siyo tai ada po khubor ti dunoi kasan jangan kan bala trei lupa po jet khubor ti ngaruh orang tu ngaruh macam try dia ngalit siapa wahati ngalit interview ayo ti long ala happy no dia kena po admins ngala try ban pendap jeng pulih na po Igno University tempat long kelak kam tu khubor tinggal kami pendapat Kaya kung kani kakam pi kaya ka jing itu pi ka tapi yang ada jing pi kalau serta jing pi kalau permanen pi kam long kani kakam long ka best and long kan day ka dream job iki wiki pat ki knai ke tennis rang long I've learned a lot kan long kalau long kum ka blessing mangala yo manga ya ka tu ka kam manga dream chwa tang ba long apo ching im janga parang akwa something belong more come stable long come set de long kaniru it's not forever long it's just for few years tang hadu da fida long kam yung da fila kam rang ba ti long kim sha shura kidan hi mdir ba kim dan kidan hi tambalong ina do de ba fila kwa family kum tu ban jong and the fila yo kun kum tu te fim kwa ban kun jong fi ban trei ba de shwe ban ja de kisni like that long kibe te kila mo ngala ju ki don ki parlok jong aro tamba mangati personally kan la arfi Kamu ambon hidi wana sama. kibon kita ki banang samla